طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا خينيا خبجمتوتا، الحمد لله على أن جعلنا مسلمين. ربنا أمة مسلمان نقولوا، أمة محمد نقولوا، ورجع رمضان جدا يفدو بخاية سنة خيسر نقولوا، ورقرنا ميلا خاو قرنا بودا ميلا خاية خيسر نقولوا رتي قالن ربي فاقو الحمد لله سنين جتشا خنوغا ودوني في قرنا بودا إنه أرسلني هنگنو مجرون الدنيا دا رب سبحانه وتعالى هل كان في قيا ونني في والدورا في والبودا في دوف أكنو تراغور فمنوفي صندوق دلقاراتي أكا واقعيسا خيّن نوفي قيان الرغو تقوم برمدي قيا قيامات ديبيا وان الرغيسا خيّت قيا سن الرافقات اتهاجم تيجو ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر قيا دا علمنا ما وان دبرزي تبودا تدورا odeeffamee rabbiin tana deleede je'uun san guyyaa san harkuudhaateen yaa warra guyyaa san bu'aa irraa buufatu rabbiin haa godhu odoonee fi rabbanaa akhrijnaa na'mal saalihan yaa rabbi takka addunyaa irra nu deebisi yaa rabbi ibidda irraa nu baasi waan gaarii ta'a addunyaa irra dhageenyee lafa balleessine san dalagannaa osooneef hin jenneen duratti warra arraan tana carraaqqatu warra arraan tana dalagatu rabbiin haa godhu obboleeyyan kiyya. Alhamdulillah bagatti geessan khurna booda bagatti geenye ya rabbi warra irraa fayyadamu nu godhi ya rabbi anas obboleeyyan kiyya kanas warra irraa fayyadamu nu godhi ahibbatana billah laqad qata'na al-kathira min ashwaati ramadan tarkan fil ramadan irraa irra hedduu saa bakka sadii keenye waan bakka lama keenye kuno khurna booda seenne arra galgalle kun galgala khurna booda irraa takka galgala diidemi takkaati hatta galgalakun galgala laylatul qadri ta'unni shakkama jechuudha. Laylatul qadriin tanaqqula jan. Hadisni garin galgala diidemi takkaja, garin galgala diidemi sadija, garin galgala diidemi fishanija, garin galgala diidemi torbaja, garin galgala diidemi sagalija. Yoone fi baatiin soddoma taate beeki. Laakiin ammoo ulamaa'in karra walii galan alaa tanaqquli laylatul qadriin sissiquu irra walii galan sissiquu. Inaawaa warra salafaa keessaa warra. halkan qarii qofaa miti halkan qindii keessatti illee niin barbaada warra jee jira maaliif fi ennaan yoonii fi baatiin tun guyyaa kaan dhalattee namni kun arkuu dhabe maalittiin beekaa jedhaniiti ijtihaada irraa maaliif khurna booda guyyaa qariidhaa itikaafa ta'a guyyaa kaan galaa wayii jeeree nabiinuu sallallahu alaihi wasallam walit dhaabee miree khurna booda ka akkaan barbaaddu qarii keessatti jee malee saniif inaawaa warri gatiin laylatul qadriidhaa galeef warra halkan qindiitillee akka waan halkan qariidhaati warra barbaadu jira sani jechuudha saniif kayfa naqdi hadhihi al-ashr qurna kana kam fin qota qurna ta'alu bina labsi ramadana tar ramadana kana betii umuraaji an qopheeffadhe keessa ta'arra tana labsi qurna booda akkami gaggeessina akkami finna أكاد تفنو عائشة الصديقة بنت الصديق زوجة الصادق المصدوق عائشة ربي رقوم زتي انت لا خربي رقوم زي انت لا أبي بكر الصديقة زوجة مؤمنة هذا منا رقو دبتها رقوم فما رأيكم ربي صلى الله عليه وسلم إسيراتي تنوي مخورنا بودا كتك جيز نبي ربي صلى الله عليه وسلم أكنيت إذا دخل العشر خرن بودا وقاني بسيني شد ميزره إرقم ربي مرتو ساني جبي فتا كنايا بر مرتو جهتا هدتاني ججباتا يجو وأحيا ليله هل كان ساني جراجسا هل أچين درا الريبا في واني دوال كيسا قدا دمكو دوال كيسا قدا أمو خرن بودا أغرتي كجروتي قاترا دبولا يجو دابر وإيقظا له warrasaallee ni kaasa maatiisaallee ni dammeeysa du'a irraa akka qooda fudhatan godha akkanatti hadiisa muslim keessatti riwaayaataan keessatti
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره خرنا بودا غيزا هم يرو دراهن ججبان نر ججباتا يته رواية مسند إمام أحمد كيزت عائشة نكنيت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلط العشرين بصلاة ونوم ديدم درا قيا غري الريبة قيا غري صلاة والكيس قلايت فإذا كان العشر شمر وشد المئزر وشمر نججبي فتا مرتو جاتاني هدتا نججباتا يتهجو نعم إنها 10 ليال فقط هل كانوا مخدن يا بلي ينكي أرى الرابطو سقلو ماف برو الرابطو سديتو ماف وصو ديمتو فيتو باتين الرتيس خاني الراس قلقلو قنيس ند أبنى يتو باتين دلتي سنجة چورا ملا قويا تمورا قويا هنگل پی إجاد الدبر قويا garaagarummaa nama arraanta na jajjabaateetii fi kaan guyyuma qiyaamaadhaa addabeenu guyyaa hanga kana jechuudha. Ta'aaluu bina qotta har'aa fayyadamnu haa wal dorgomnu wafii dhaalika falyatanaafasi ilmutanaafisuun magaalaa gabaa guddoo maayikuurii addunyaarra namni barbaadurra caaltuudha ta ibaadaadha guyyoota addunyaa tanarra jirurraa ka caalaadha ka rabbiin nuun qananiise guyyaa kana keessatti haa wallaallee وقل اعملوا فسيرى الله عملكم نمو دلغا زيسن جبا دلغا ربي في رسولي مؤمن توني اركو دافتيسني ينه اركو دافتاني ينه نمو حجي قاما خنجرا قلبي خنجرا جچ خنجرا گوچ خنجرا وان غاري ربي ها دغي ها اگر سيفنو خوتا ميدا كتكر ولي دي بنا خرنا كنا اكادا تيگيسنو خيزا توكفان احياء الليل هل كان جراچسو وما أدراك ما إحياء الليل هل كان جراچسو بيتا هيكا إسيدا هل كان جراچسو يچون تارة بالذكر تارة بالدعاء تارة بالقرآن لالال أنواع عبادة وانجام هل كان كوني هل كان باتيكم تقوك اتاتن جنبر خير من 1000 شهر جئمل مثل 1000 شهر جنة هنگ أكباتي خمات سلاجي إبادة أما سديتمي وهيتي الرجال جي الرجال أنسن حركة كرجال مو لمر رجال مو حركة خدان الرجال مو دبر رجال مو خمر رجال الرجال وما جي خيريان تودي إسد دابتي دانغان سي إن بيك كمو جنان غزر رجال وانجيف سنيفو صدقاء راك أودا كبار ذكري راك أودا كبار دعائي راك أودا كبار صلحي أبلي سيد الدلقور راك قودة قباد قرآن قرأورا قودة قباد عن كل أنواع الخير وان خيري جامو هندرا قودة قباد هل كان خيزتي إحياء الليل يجو معنانسا قنا مسجد رقانيتما ولد دفانيتما ولين تتعنيتما مالين سيهمغا خنامتي ونتي دبرزن وهندرا قودة فدچو وهندرا قودة فدچو إحياء الليل يجون خلما فدا ومن الأعمال الجليلة في هذه العشر خرنا غنا خيزت ونقطنا تدلي دماس إيقاظ أهله ورخن كغاسي ماتي خنك جولته مال نما ربين راقبون بيتا هذا منا دميسي جولة فودي خنا يوم كذا داجين أكادت خداتن برسيس جولة داس قبسيس يا لا لا بلوخية نافل خدادو يا رب أباغي خنا هركن يا رب أباغي خنا أكن تاوت يا رب عمرنا ديرسي جينا خدادو جي جولة دنتي أفان ككاي ما شاء الله نمني ربين حالا خنا نكسم بجيزة ما شاء الله واتولتيجو أمس ومن الأعمال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها أكا عائشان نهنتتي واني إني دلقا خرنا غنا كيسة دليزو مرتون جبه فتيجون هي كان سيدا اعتزل النساءه هذا منار رافا قاتاو يجوبر يرو أما غنا كيستي ودون الرافا قاتا يجو شد من إزروني وني خطو يجو رابر وان والقن نمتلاتي في خانت اللي هنا جمو يجو من المقرر على من المقرر على الرجل الاعتكاف في المساجد أمس خرنا غنا كيسة واني الرب بولولمو قبو اعتكاف حديث عن كيسة عائشان دبتة دماس أم غافة درا رمضان غوتو غيوخا غيا ديدم اعتكافتا خراب ودا تتمو اعتكافني خرنا بودا غنا كيس الله لاجي
i'tikaafa jechuun i'tikaafa jechuun oo maali hiikaan isaa i'tikaafa jechuun bar luzuumu shay wa habsu nafsi alayhi ay luzumul masjid li ibadati Allah ta'ala masjid qabachuu ibadaa rabbiitiif jeni i'tikaafa jechuun hiikaan seeda masjid qabanii bakka takka gatta'u jechuun وهو من الأعمال الفضيلة دلقاج آلتو أمة محمد درالي أمة دراتي في اللي ربين كان أكم جي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والعاكفين الشبر والرأيتي كافة شغيزة تاوف منغي يقول قل ليس هتشادان إبراهيم في إسماعيل التيسي ميجي ربين سبحانه وتعالى سنيف نبي ربي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله حمد أتي قرن بودا رمضان اعتكافة كاندين ثم اعتكف أزواجه من بعده كما في رواية البخاري هذا هو منزاب الرسال لين أمالين مؤمنان لين إسابود اعتكافة كسمتان اعتكافة يجون لزوم المسجد لعبادة الله تعالى عبادة ربي ديفجتشا مسجدك أبوتشو يجو إني سنة عالتون وواجبا ميوان يوني في افتتدلو يتومتي لكن سنة دا عالتون يجو أما زكا سما وجنين حكمة دا قبا أما مرته دا قبا أولاغا دا قبا أولاغا دا قبا حكمان إساتاني فو اتيو يانا دا قيفت دا أولاغا اتكافنا قم فياته جرماس أولاغا اتكافنا فياته أكما إبادة درا إبادة برا درا أكيدان نما نجيته تك مالف في كل شيء وهما علمنا ما دلقوا خيزتي تصحيح العقيدة من أول الواجبات عقيدة درك سريسون وان درا دركمات سون والقافة جسومت صلاة صومنا زكاة في كل أعمال الإسلام الإسلام وان الإسلام ما نتأج سيأج جهون دابو وان أولاغات وتدرا إسلام ما دا لما فان عقلي كباچو غمراتان ايغا نمني عقلين كمني اعتكاف وانتاو خسدف جولة دائما هي الدوام بين انتهن نما وادام بي خطه رقبه خون امز النية نية چو رقبت اعتكاف حامل نية دو ممرة ربي يچان هنگ اكنت تآجي يوني فيمو وني تكتن جدودة سباس ورفتو تاته گویا نمو بيهتين دي بيجي امما نية دو ما شرط يچو تون مسجدني أتي اعتكاف غيزت تيسوسن مسجد صلاة الجمعة دافر رمبان تهودا قبا جمعة بالله مسجد برايون في ديتيچو مسجد جمعة دا خن انتين تلله هون في تيسه مسجد مو جمعة دافر راندي ابن تهو قبدا مال في يوم جمعة ته كيوم تكو باتا بردون خورنا خن خيزة جمعة داف يون في جمعة مو زوري ني باتا عصري ني باتا كنا مدري سنيبو مسجد ني خن كه مسجد جمعان اتصالات متهودا قبدا سنبو دو طهارة حدثت قدر طهارات هو رقبة دوبرتين تن طورين كم نته هو رقبدي ديرتلين يوني في جناب تاعي هو جوز كده كشورا رقبة كل ليفة شورا كباية شو خرابو ده يوني في دوبرتي تاعي مو إذني هيا مبا منا رابطة شورا رقبدي يوني في أبا منا أرى اتكابا نوتا يجي أمله إذا والديدا واللولته يخاصو كتير برادي أمته تاون قبضو يجو ما لفي إنه كنسون نادا قالين أبا منا واجب وان تعرف سنة دايته واجب بالليسون قبضو يجو تو نماز تمر الرتي يجو اعتكافني إخلاص ربي جتشاته هودك أبا يجو هيا ومن حكمه وفوائده اعتكافني مال بوا كابو هاي النومه بوا هي ترى علماء الإسلام تدران دراتي اعتكافني أكنما منا يالا منا آخماج إيسه إفلالة يونيفي دينسا ترفيته سكر ترفيته وهم دخيزت دواء سر ردفراتو منا يالا مسجدني منا يالا خطر أماتاتي قوقاراتي تاكنا جا يونيفي غا اعتكافنا كن بر رمضان قفامتي رمضان بوداس تاورا دنديس لكن أقل إنسا قويا توقف يلقن توقف قويا غيري خاتيتهم هقولو بونتن تكنت واني تاتيسي وسا خويت هيك بو مسجدان دكار رهتے قويا توقف يلقن توقف مسجد ديته अच्छे थे इसे इबादा हल्का गुయ్యా शनन कना अक्कस इंते बरते चुमा तोलकाते अच्छुमा थे इसे दिए मुराद ने दिल देसा खर्रा चालो थी तो खुरना वो दाती रगुद्दान नमा इतिकाबा गुजन रमजान से थे वो सिंजे चोर अमला
maaliif jennaan waan irra guddaan nama itikaafa ammumaan godhuuf wanni amma wal qabsiifnuuf bar irra caalaatu amma muraanni itikaafaaf son ta'in laylatul qadrii barbaaduuf emire halkan sadarkaa qabu san barbaadu waan taateef jechaadha ammaan irra guddaa walii dhaba malee itikaafni qaama kan keetii fi qalbii dandeessi qulqulleessu tarbiyatun nafsi ala al-ikhlaas maasha Allah ikhlaasa ammaan dura dubbanne sanne yaadattaniimi ikhlaasa sanirra lubbuu tante leenjisu hoggaanii fi goojjoo takka masjida keessa jaarrattee waan amma xiqqaa tokko godhattee achi keessa teessee warajuluun nama tokko kakobaa bahee ذكر الله خاليا قبا رب به ففادت عيناه اجزاء ممن دنگلات بك علمنا ما زنگرتي خمبر صفي قيسه تيسه امتا وجين نغوني في امامني اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار جيسنگا اللهم آيت علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة جي قلب ما هو والله رمضان نقلق جتة بوچو سنگرته سنقو فامي بر خسان الرجالو خاقوباتيسي سيفي ربي قبطين ووقا خنا إفلا بخيسي يا ربي غياني ummanni gaarii dhaafnataa bareedaa dhaafnataa ummanni qooqaa dhaafnataa animmoo gabricha kan kee xiqqaataa gabricha kan kee dilaawaa gabricha kan kee hongawa waan akkanaa taniin an dalagu waan akkanaa taniin dabarse yaa rabbii kiyya akkasii wajjin na sattartee na nyaachiftee na obaaftee na raffiftee na kaafte yaa haaliqa kiyya kophaa bahuun kiyya kun kophaa bahuu guyyaa qabrii saniin sodaadha yaa rabbii kiyya guyyaadha qabrii keessa na kaayan akkaan itti bahuun qabu arrammoo fadhinnaaneen kophaa dhufe yaa rabbi kophaan arraan tana dhufe tanaan yaa rabbi kophaa guyyaa saniitiif rahmatanaa godhee na dhaqqabii jette kophaa kan kee rabbi waa himachuudha wanni tana caaluun jiru ibaadaa nama bira boo'insa nama bira boochu kana hunda ka'amata guuturra kasa'aat akka yeroo kophaa suniitiitu irra caala maaliif li'annahu ikhlaas rabbiif jecha haa namni faarsuudhaami gojjoo tante gaggeeffatte waan kana jirtaa eenyuun si quba qaba isa sani siqwa qaba khaliqa ya khaliqa ghayya arabi qadin qoba zeedo fe guyyaa mo namni dirqeedhaan qobana fidu jira ya rabbi qobaarra tana qoba qabri khayza sun ibrahim tana godiyette khadachuudha tun ammas bu'an i'tikaafni qabu hikma wanni godhame maal yusin jan at-takhfif min dhughut al-hayah dibbu majruut tanarra hafuro baafachuudha bo maalibe osoni fi herregichi ceetu dalaga bolceetu olceetu bare de barakawan كأنك تعيش أبدا أكوان دوتي بودن جرّيت شراغ ولا جرتامي تك خباباته إف والله نودا جراو إيمانا تكو تاو دا جراو غوغامبر يوني ساعة هم صلاة مسجد ريتو تكوان خسارو نمسه بكم دكانا زاد تربو فتو جراو أكوان هم مسك خسارو سه ويا تو كم موادرات أفدي متأكوان خسارو سه خب موادرات دهني جير ويا كورونا كانوا بوني بتأذي إيمان تو كوسيبو قلبو متهتو سئلا تانيز نومانيا تاني سئلا تانچيتوس واسدوران بافتو تاتيزوس واسدوران بافتو جچوتا كبيه خدا جير تون التخلص التربية على التخلص من فضول الكلام والثرثرة وفضول النوم وفضول الشراب والطعام وكثرة الخلطة لأن كل ذلك مكروه للمعتكف خطأ يا ورّي اعتكافة تيسو والله هدرا نمسا آن درا دبرتي درو مسجد سين اللي وقرتن ارقا همت اقاقنا ربي جانا قيادان اعتكافني بوان انك ابو جمس حاساوة ترفي سنرى حفورة بافتشو نياتا ترفي حفورة بافتشو لالا امس هريبة ترفي هريبة حاساوة الرقل قلاو يرو أما كنا عربا كنا ذكري رمله وان بيرارا حفورا بافتشيسو كنا يجو مله اعتكافا يرو مسجد غريجرا منا مو يادر دارا بر واحد دول الله متي خن نمني أوي وان تنا دينه غوجو تنا مسجد خيزا دبم سيفنو خجاني جرا غوتي يرو فرادا خم إمام نيجي فرادا كنا سما كبتي أبو ربي سودا دا مسجد كا غوهني كون يوني في ذات تون بواي اعتكافاتي في متي اعتكافني چلے سے برسیسو ذکی سی برسیسو هريبه ترفي نما يوني في هريبه كنا الراخافته مسجد غوني في دقه ولولو نيجرا
Kasalaanni jammaadhaa ka itikaafaaf achi taa'u achi dabruu jira. Akka sin taane ammaan sin qeeffadhu maaliifin achi taa'a hirriba imalmaanaadha nyaata imalmaanaa dhugaatii imalmaanaa haasawa imalmaanaa waan dangaa tarkaanfate kanarraa qulqullaa'uudhaaf wanneen ta'uuf jechuu i'tikaafni mataa isaatiifu tun al-iqbaalu ala al-ibaada ibaadaa tanaaf yeroo kannu durbar yooni fi azaana dura dhufe zuurii namaa hage oga zuurii tana toora za'a shanii yooni fi dhufan gariin sa'a laaleeti aboo deeqaa 30 hafe hamma kanamee ji'ee akka nama buna dhugu yookaan waan takka godhu masjiida kana ol hin seenu injiru waggaa dheeraa kana keessa ammoo ka dhufee taa'e akka waa yeroo dheertu takka taa'e cinqata akka akkas hin taane guyyaa 10 guutuu ramadaana kana keessa masjiida kana taa'uun maal sii kanneti ibaadaa illaa yeroo kannaniifi jechuudha siif kanneti ibaadaa irratti as garagaluudhaatiitu jira rabbi wajji hariiroo godhachuudhaa jira ammas istismaarul waqti yeroo bu'aarraa buufachuu akkamitti bu'aan bu'aa qabu keessatti kan yeroon balleessine haasawa maalayaaniitiin waan biraatiin kan hin goone guyyaa amma kana keessa quraana buuftee guyyoo taraa meeqa buuftee warra guyyaa halkan sadii quraana buusuu jira yoo xiqqeessine beek warra halkan quraana ciqaa'u jira hazikriinis takka wannummaan ibaadaadha jaan laa ilaaha illallah taraa dhibba namni jee kaduraanaafne kan subhaanallahi wa bihamdihi taraa dhibba namni jee duraanaaftu zikriin hirriba talkanii tan yeroo huccuu kaayyachuudha tan wanni takka duraanaaftu yeroodha fayyadamee jechuudha tun ammas tarbiyatu nafsi ala tahammulil mashaaq waan jabduu ba'achuurra lubbuu tana sabrii irratti ibaadaarra sabrii gabbahuurra ifidhu jechuudha osoo rabbiin siniine ifidhu guutumattu lubbuu tana leenjisuudha waan jajjabduu irratti ammas akkasumatti nyaatallee beekaa ifirraa qaqqabdi jechuudha tun al-ibticaadu an shawaagil waan si shaakalurraa fagaachuu wanni neefi itikaafni karaa godhamuuf jechuudha waan si shaakalurraa fagaattee kanaan ta'u tun التعود على استعمال العقل استعمالا فكريا وعقليا عقلي دنتنا تفيدمو مالن اقرب بينوغا ورا يتفكرون في خلق السماوات والارض وما دچيراتي في سميدا ورا جلالو جيمره اكز جلالته وما ربي تنا جلالته جلالو دچو تو معصيالا كسودا تون الكليله القدر بربادچودا تون سننا دوته جيراچه سودا سنمي اتكابا تناو جيراچه سودا ويت تمراتنا ميدا گيفدا تحصيل الكرامه عند الله من ربي دكو و مال سيف نسنما انغو قبوتو كو منساتين دك گجنا كم فقاتسا من ربي ديته من خيسم ما ربي اركته خبجمو حديث خيس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي مسجد ما نچوفنا ما ربي صداتو تيجي تكفل الله لمن كان المسجد بيته نما مسجد من ساته ربي نفق بمال بالروح والرحمه والجواز على الصراط الى رضوان الله الى الجنه غمچو رحمته خرا دل صراط رك ربين خرا جنته اذا دبرسي ربي وبيته يا نما ربي وبي امته نما ربي وبي غدته ربي وبي سي هاتو وبلي زغيه وبلي تدي نما مسجد نما ربي نما ربي صداتو تقوم في التنديز مسجد نمانو مسجد ما كان سينون دندو ورا اتكابا كان نجاجاو يوني في فدي يرون سا يرو كم سينو يوني گلگلو ما كان بولتا بيخ halkan madide mi takka kana bulta hadisni mogune fi subi salate bakamu takka fasena aishan jette hi kanisa halkan salata bule bakka hirri basasan jechu bakka gojo jarrate san subi salate dichi khaysachi sena tae chumale halkan guyyo laylatul qadri teuni be tare nama hadisa san qabate halkan dide mi takka ala bule subi salate asini ni itikafa jewjo jira yoni bi dura khote male pe yoni bi galgala kanate male muranisa halkan laylatul qadri da barbadu halkan kada khayza barbadu wan teef jecha jechu tun ammo wan itikafa kana balleesu jira fakkeenyaaf haja malatti masjidar rabahun akkasumas warra ofiitti idaamun akkasumatti mas itikafa kana daa'im murateen jechuun akkasumatti mas nama fayyaan qabnes nama janaazaadhaas nama fayyaan qabnes gaafachuun janaazaadhaas dhaquun waan itikafa balleesurraa eega itikafa jiraatte itikafa ma jirta jechuudha ammoo waan ba'uun dandeenyeef itikafa irraa ba'uun fakkeenyaaf sagaraa bahuun dhiqachuudhaa bahuun
akkasuma ammas nyaata nama siifiduu dhabdee bahuun dhugaatii nama siifiduu dhabdee bahuun wanni kanaatun mataa achi keessa filachuun areedallee filachuun gadiis baatee jechuudha. Akkasumatti ammas warri dhufanii namni si ziyaaruun achitti warra kee haa ta'u maatiin keessan dhufanii achis si ziyaaruun wanni kanaa kun waan dhorkaa qabu miti jechuudha. Ammoo aadaabni itikaafaa aadaabni naamusni wanni nama itikaafa qaburraa barbaachisaadha wanni babbareedduun namni itikaafaan dhaqa jedhu hoggaanii fi achi dhaqee jechuudha. Huccuulee babbareedduun fudhatu jedha takka. Kana malee halkuu qaama dhiqata jedha. Maaliif nashaata akka idaatuuf warra salafaa keessa halkuu ni dhiqatan jechuudha jira galgala. Maaliif guyyaa kana hurkaanis oolteemi galgala guunii fi taraa takka yoo warra qabbantitti jabduudhaatii fi kanan baan kun taraa takka jechuun barbaachisaadha jedha. Ammoo kitaaba zikriidhaa fudhatteef wajji deemuu qabda. Maaliif akka zikrii hundaa'u kitaaba akka Hisnul Muslim fa'aa kitaaba Al-Azkar kana qabattee maaliif zikrii hunda ammaan arrabni kan kee irratti akka leenji'u. Hatta Quraana cinaallee tafsiirallee fudhachuu qabda akka yeroo garii hiika ayata garii barachuu irratti itti ilaaluu irratti itti haajamtu jechuudha. Akkasumatti immoo saahiba hamaa firraa lakkisuudha qabda. Saahiba hamaa silkii irraa eegaltee bilbila irraa eegaltee namaan baaftee nama garii kan oguu wajji teessan achiin nama hamatu jira. Nama karoora ittiin nama miidhu yookaan nama masjida kana keessa taa'ee imaama irra mari'atu jira. Imaama masjida kanarra kan mari'atu jira. Kakoree masjida kanarra mari'atu jira. Subhaanallah. Kan namoota adda addaa irra mari'atu jira. Bakka toon bakka qulqullinaati malee bakka itti walgahii godhanii karoora sharriidhaa itti yaadanii miti. Bilbila irraa hafuura baafachuudha qabda. Bilbilli achi keessa teessee Facebook alaaquu waan adda addaa kanarraa miti saahiba ka bilbila haa ta'u kaan haa ta'u firraa xiqqeessuudha qabdaa jechuudha. Tuun ammas kana malee namni itikaafa godhu jiru toltutti illee nama ajajee hamtuurraa nama dhorku nama salaata biraa rafu nama maalaayaan godhu obboleessoo waan kana dhiisa maaliif as dhufne ji'ee toltuudhatti illee wal ajajuun barbaachisa. Qeeqa tokko warra itikaafa jiru irratti qabu kan ergaa tana waliin geessan maal jennaan namoota tokko kan guyyaa itikaafa dhaqe nama dawwalee qaadhimaa isaatiin ni dawwala fireentii isaatiin ni dawwala nama biraatiin ni hima walii gaanni dhaqan ziyaaraa namni kun bira heddummaatee hamma nama shaakalan takkatti nyaata dhugaati birool dhaabanii israafanii qisaasanii anis tiyya janii ziyaaraa heddummeessuun hin barbaachisu. Namni tokko dhufee silaalaan lama dhufee silaaluu yoo nufi taate malee bakka nama si jaalatuu fi kasi jibbutti dabartuu miti akkasi quba qabaadhu takka. Lammaffaa bilbila miseejii watsaabii imo waan adda addaa meesanjara Facebook waan akkanaa kana dhaabuudhaaf barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jennaan ati arra rabbi bilbiluudhaaf dhufte malee makhluuqa waggaa guutuudhaatti bilbiluudhaaf jirta. Arraba haaliqatti achi deemuudhaaf dhufte jechuudha. Tun ammas المبالغة في إحضار الأطعمة نياته دميسو خيزة وسنا باني والرمان كيزانو خنفدي ورا مجادا كوي اتكافة جرجاني هراراني جولي منا أغبساني إذا كسب براس داباني جرا مالف قويا إذا قويا دا چرابين دي سوخا ورا كنا جرا اتكافة كسيمتي برباچي خو ورا مسجد كازيريسو جرا مسجد كان كازيريسي مسجد نقول كلنا أما يكچورا قبا يچو خون أما سگلي ولي رول فورن آمين namni ammi tokko waliin galee amma kan nama shaakalan takkatti bakka toon bakka ud'uu rabbakum tadarru'an wa khufya suuta rabbii keetitti himattu malee bakka akka gareetii walitti dhufanii wal jeeqanii namni wal jibbu hin barbaachisu kanaa miti jechuun itikaafa jechuun hiikaan yeroo gariimmaas hirriiba nama heddummaatu jira nama guyyaa kana laala takka zikriin hin jirre kanaa jira tuun ammaas namoota garii kan joollee itikaafa jecha qajeelchuu jira joollee itikaafa geejjanii qajeelchuun waan qabu laakiin aadaaba naamusa itikaafa kana joollee barsiisuudhaaf barbaachisaadha malee achi nama azaa godhuun hin barbaachisu jechuudha. Guddaas ta'e xiqqaadhaas ta'e wanni itikaafa keessatti qeeqamu takka kana iccitiin itikaafa hedduu dhagaa iccitiin itikaafa qalbii qulqulleessuudha yenneemi eega saniif leeylatul qadrii barbaaddachuudha. Leelatul qadriin sadarkaan isaa kan himamee yeroo hamma xiqqaa kana dhumuumi xumura irratti wanni nin jiru ibaadaa hama 80 olii irra waan caalu san warra harkatunu haa godhu warri itikaafa seentan dura tiyyaan isin himadha du'aayin an irraanfatina akka rabbiin ergaan isin dabarsu tana addaanarraan kunne
lallal networkiin ana qetan akkana irraan kunde barra bumaarra nama kaya obboleessi kiyya tokko asirra na bilbileeti wanni siidhaamu waan eegalte tana akkuma galmaan geessu akkuma guyyaa lama sadii mumullattee nafneen isin siidhaama naan jee ani hawlaa kiyyaa fi quwwaa kiyya beekumsa kiyyaanii meekanii waan kana godhu akka rabbiin haala hunda mijjeesee arraan turan waan kana nilleen dubbanne warra maatii keenyallee taatan kan nu hordoftan guutuu keessa yaa rabbi quba akkasi gattu qeesan ibiddarraa bilisoomsi jee anis wallahi rabbiin kakadhe isinin dagadhu wallahi rabbiin in ahadii seena yaa rabbi gana yaadachiis yaa rabbi gaba ahadii akkanaan isin dhaammadha takka lammaffaa eefeefis walii isin irraanfatina abbaa kaameeraa kana bite haa ta'u abbaa kaameeraa kana duuba taa'u haa ta'u abbaa waan waraabnuun xiqqoo tana bite haa ta'u abbaa waan biraa deeme kursii tana qopheesse haa ta'u abbaa waa hundaan nu cinaa dhaabbate haa ta'u hagenaa nu cinaa dhaabbatu haa ta'u kan nu cinaan dhaabbannees haa ta'u nama rabbitti amane hunda anis isinin irraanfadhu isinin nan irraanfatina qorni kun qorna keessa wal irraanfannu miti xumurarra waliin si yaadachiisu gurbaadhaatiitu furaarra taa'ee obboleessa isaa tokkoof du'aayii godhe hogguu du'aayii godhu kam jaa yaa rabbi obboleessa kiyya san intalan isan daarsine ta isan aarsine ta isa bira getteessu ta quraana waliin geessu ta adda lafa keessu ta akkana yaa rabbi kanniif jiyee kadhatee furaarratti sunuma ati mana saalaalte bo maali du'aayii natti kada gootu jettee ni beekta bara obboleessa kiyyaa boluutiif hin godha haadha manaatiin kadhachuu jiraaf jennaan qabeenya faa kadhadhuuf mana bal'aa faa kadhadhuuf maal wanni jaartii karaa kadhattuuf jettee ni beekte duba jaartitti haajamaa yoo ni haadha manaa kadhadhee boo jennaan dhaabitan kadhatiin jetteen maal jennaan hay malaikan walaka bimisli atis takkasiisi yaqan jettee haa rabbiin akkas jetti jaartii akkasii fuudhuuf yeeti hattu du'aayi malaikaadhaa godhachuudha jirta kadhatitti tadeettee ni beekta hogguusi jee yaada wada kiyyaa yoo somaa akkasnaa godhe beekta saniifin kadhadhaaf jeeni anga intaltee fahamtee kana isinis fahamuun dhabina hoggaaneef yaa rabbi abaluu suni da'awaarratti isaa mijjeesi yaa rabbi haala isaa kan akkanaa kan mokkoramee yoo neef jiraates barnaamni kun hundi waan mokkorameen qabaamire yaa rabbi waan mokkorameen sanis irraa dhiisi yaa rabbi yoo farada mokkoramee jiraate yaa rabbi silaa gaaruma bakka faradaa sun irraa qabi yaa rabbi silaa gaaruma bakka nafsiyyaa jala fiiguu sun irraa qabi yaa rabbi silaa gaaruma bakka maal nama walitti diruudhaa sun irraa qabi yaa rabbi silaa gaaruma salaata jammaa sallaaffisiif jettee hangee irruusaa san irratti guuniif kadhatte malaayikaan atis jetti teetuma jay malaika guuso loddu si qofa miti malaika la ya'sun Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruna zan guuso loddu rabbi yachane sin jalad rabbi isin hajalat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh